lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC ya xatwi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Maphorisa va palesela maqulu ya rhaba na gasi yo tlunya ku hangalasa ntshungu va kombisa ku vilela eAddington Primary eDurban. Your investigations were resourced in terms of information by Paul O'Sullivan, who's not part of IP. Or anybody else who had information. Khale ka nhloko ya IPID Robert McBride a hlamusela palamende hi vuxaka byakwe na Paul O'Sullivan. Makana ntsako tlhela hlangana ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 kasi ya kumeka na le ka channel ya mahungu ya SABC Lehaye eka vahaxi bya DTT. Riperile maphorisa va tirhise maqulu ya rhaba ku hangalasa ntshungu va kombisa ku vilela ehandle ka xikolo xa Addington Primary eDurban. Ku fika hasa loko va kombisa ku vilela va koxe leswaku xikolo xi rhanga xi teka vana va laha Afrika-Dzonga ku sungula ku ri kona vahlampfa va nga ta amukeriwa loko ku ri ta va na ndhawu. Swirho swa mihlangano yo hambana ya vaakatiko ku katsa na nhlangano wa March and March na Dudula va hehla mfumo hi ku rhangisa vahlampfa ku kuma ndhawu exikolweni. Va ri a va swi amukeli ku va vana va laha Afrika-Dzonga va nga kumi ndhawu exikolweni lexiya ku ve vahlampfa vona va yi kumile ndhawu. Hambiswiritano hinkwavo 69 wa vana va laha Afrika-Dzonga lava nga si kuma ndhawu exikolweni lexiya sweswi se va yi kumile ndhawu kona kwalaha xikolweni lexi xa Addington Primary eDurban. Kambe va kombisa ku vilela va koxa ku nghena endzeni ka xikolo va hlayela vana hi voxe un'we ku tisa leswaku I vana vangani va maAfrika-Dzonga nakona I vana vangani va vahlampfa exikolweni lexi. Leswi endle ku vaphorisa va palesela maqulu ya rhaba na gasi yo tlunya ku hangalasa va kombisa ku vilela. Isa mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC. President Cyril Ramaphosa u ri ku fanele ku kumeka ndlela yo hlayiseka ya vutleketli bya vana va xikolo laha tikweni. President a yangula mayelana na nghozi yo tlumbana ka lori na thekisi ro yisa vana exikolweni leyi nga humelela eVaal edzongeni wa Joni vhiki leri. 10 munhu wa vana va xikolo va dlawile ka nghozi ya kona. Ku hundza emisaveni ka vana eVanderbilt Park ku siye mindyangu ya vona ni gome swinene no va tekela vana va na vumundzuku lebyinene tiko hinkwaro na rona ri twa ku vava. There's nothing as painful as having to deal with the death of your prized possession, your child who are still young, and have to bury him or her. Kwalomu ka vadyondzi va 7 wa magidi va tirhisa swifambo swa mfumo ku ya exikolweni kasi van'wana va vona va tirhisa swifambo swa van'wamabindzu. President u ri ku fanele ku tiwa na milawu yo tika leyi nga ta lawula xiyenge xa vutleketli. We have inherited a system where there has been no real public transport for children to go to school, and so the taxi system then integrated itself in transporting children. And it's been good because we have been able to transport children to school. The government now needs to sit back and talk also to those who are actors now, the taxi owners and drivers, and see the extent to which we can work together to improve scholar transport. Loko muchayeri wa taxi a ri exitokisini, Gauteng Education Transport Services va ri va karhi ku endla bya vona vulavisisi ehenhleni ka n'winyi wa taxi loyi a nga xirho xa vona tlhelo tatana wa muchayeri. We are still waiting for confirmation from the owner in terms of vetting of the driver because he was not feeling right actually when we approached him. He was still crying, was so emotional, and we couldn't put that much pressure on him, but we're still going to make a follow-up. But in a case where we found that the owner did not follow the correct procedures, we have internal processes as the organization that are going to convene the owner to the regional structure. Then the disciplinary committee of the region will also sit down with the owner and get the case, what happened. Then if it goes to an extent of being escalated to us, it will be
in a process where all the process has been exhausted at the regional level. President u lerise vaholobye va dyondzo ni vutleketli ku ta na switshunxo leswi nga ta tiyisa vuhlayiseki bya vana emagondzweni tiko hinkwaro. Kasi mahungu ya sweswi ntlhanu wa vavanuna va baletseriwa va dlawa elokixini ra Atteridgeville epeladyambu bya Pitori. Vavanuna lava ntlhanu a va ri ehandle ka xiphaza loko va baleseriwa. Maphorisa va ha ku fika endhawini liya eAtteridgeville naswona va sungula ku endla vulavisisi. There was a shooting. The police vehicle from the CSC reacted to the scene, and on arrival, they did found that 5 people have been fatally wounded. And currently, we can confirm that it's a 9mm cartridges that identify. So we suspect that it's a pistol that has been used. This incident took place around 1:15 today, and the suspects currently are not identified. We are still interviewing witnesses to can confirm and give us more details as to the number of suspects and what the suspects were they using, because it cannot be confirmed right now whether the suspects were traveling in a vehicle or were on foot. But it is confirmed that there is a suspect that was seen shooting, but that we still need to get witnesses to give us more details. Hofisi nhlayiso wa vanhu laha tikweni SASSA va ri va ta mahlweni no phalala vaakatiko va Afrika-Dzonga lava nga wela hi khombo ra ndhambi eswifundzeninkulu swa Limpopo na xifundzeninkulu swa Mpumalanga. Hofisi ya SASSA yi ri tindhawu to tala vanhu va le ku laveni ka ku pfuneka ngopfungopfu emugangeni wo fana na Mbawula ehandle ka Giyani. Va ri 35 wa mimiti kasi na 80 wa vanhu va lava ku pfuniwa swa xihatla endhawini liya. Loko moya hatlisela ku mi kumela tindhawu ta hina ta ku hi kota ku va hi tshama kona ku nga ha vi crowded hi ndlela leyi, huku na ku hlambeka a ku hlambeki, so swi tele swilo leswi swi endlekaka lahawani ku a ku na ndhawu ya ku hlambela, a ku na nchumu ya hlupheka. Loko fane hi hlamba hi fane hi ya landza mati ya vuya ta khunguluxiwa hi ta hlamba, ma swi vona cincana, so a ku na privacy ya nchumu. A yi tshamisekanga kahle ku na vana va xikolo, hi tele hina vanhu na vana lava va ha koti ku hlaya, a hi hlayisekanga kahle leswi nga la kereke ya PPC. Swi ta endla ku na vana lavayani va nga koti no hlaya tibuku ta vona hi ku na ku rhasa ya rhasa. Kasi ndhambi leyi nga hlasela Afrika-Dzonga mavhikinyana lama nga hundza se yi hundzele etikweni Akelana na Mosambiki. Magidi yo vaaki va boheka ku baleka makaya etikweni leriya. Xiphemu xa le dzongeni wa tiko ra Mosambiki hi xona xi nga hlaseriwa swinene laha milambu yi nga balesa mabuwa naswona yi le ku khulukeni hi ntamu. Kwalomu ka ndhawu hinkwayo yi le ka ncayicayi yi le ndzeni ka mati. Malwangu ya tindlo yo hlometela kunene. Kasi edorobeni ra Manica vaakatiko va kumeriwe ndhawu ya vuhlayiseki swa nkarhinyana laha va nyikiwaka swiambalo na swakudya hi nhlangano wo phalala wa misava UNICEF. Kasi loko va mavhengeleni vaaki va le Siporong eKagiso peladyambu bya Joni va baleke makaya va chava. Tshama na hina. Kasi malanguta mahungu ya SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga emahlweni emadyambu lama. Maphorisa va boheka ku balesela maqulu ya rhaba ehandle ka xikolo xa Addington laha vatswari a va nga hasahasa. Vatswari va koxa ku nghena ndzeni ka xikolo va hlayela vana va xikolo un'we ku i vana vangani va maAfrika-Dzonga naswona i vana vangani va mahlapfa. Va koxa leswaku vana va laha Afrika-Dzonga va rhangisiwa mahlweni va kumeriwa ndhawu exikolweni lexiya ku ri kona ku nga ta langutiwa vahlapfa. Khale ka nhloko ya IPID Robert McBride u ri a nga na ntsakelo kumbe norho wa ku va commissioner wa maphorisa ya tiko. McBride a ya mahlweni ka siku ra vumbirhi a hlamula swivutiso emahlweni ka komiti ya palamende. Komiti yi lavisa swihehlo swa manyala na vukungundzwani exiphoriseni xa tiko leswi nga endliwa hi commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Namuntlha a ku ri siku ra vumbirhi ra khale ka nhloko ya IPID
Robert McBride ku nyika vumbhoni emahlweni ka komiti yo hlawuleka ya Palamente. Ku nyikiwe vumbhoni emahlweni ka komiti lebyi kombisaka leswaku McBride a tiyimisele ngopfu ku kuma xitulu xa le henhla evuphoriseni bya Afrika-Dzonga. Leyi i mhaka leyi McBride a yi kanetaka. But the truth of the matter, I never put my hat in the ring there. I think on reflection, in retrospect, I should have. Yeah. I can guarantee you wouldn't have had this where money flying all over the show. Mhaka yin'wanyana leyi swirho swa Palamende va yi langutise ngopfu a ku ri vuxaka bya McBride na mulavisisi wa swa vugevenga ku nga Paul O'Sullivan. McBride O'Sullivan a n'wi pfuna hi ku n'wi nyika vuxokoxoko tanihi nhloko ya IPID mayelana ni vukongundwani lebyi nga kona eka xiyenge xa maphorisa. Kambe vula leswaku vuxaka bya vona a byi helela kwalano na leswaku a nga vangi ehansi ka ntsikelelo kumbe susumeto wa O'Sullivan. There's no one on this earth that can influence me wrongly. I will always do the right thing. Un'wana wa swirho swa Palamende u vutise McBride mayelana ni mavonele yakwe ehenhleni ka van'wanyana va lava nga nyika vumbhoni emahlweni ka Palamende. Credible or not credible? Let's stick to that. Sbiya said credible. Yeah. Kabinde? No, I don't want to have this thing. No, let's have it. Eka masiku mambirhi njhekanjhekisana exikarhi ka McBride na swirho swa komiti a wu famba kahle swinene. Kambe namuntlha xiyimo xi vuye xi cinca loko a vutisiwa hi timhaka leti khumbaka ndyangu wakwe. No, you're asking about my child. Yes, I am asking about your child. Yeah, but you shouldn't be. You should mind your own business about my family. No, but it's public knowledge because it was in a court of law. Yes, it is, but it's my family. Xivutiso lexi a xi fambelana na xiviko xa 2017 laha n'wana wa nhwana wa McBride a nga hehla leswaku tata wakwe u n'wi bile. Endzhaku ka ku ehlisa moya, McBride u hlamusele ka swirho swa Palamende leswaku u vuye a tshinya n'wana wakwe kambe mhaka leyi a yi vuyangi ya helo. Loko a vutisiwa hi mafambiselo ya swilo eka SAPS leswaku hikokwalaho ka yini xiyimo xi bihile swonghasi nkarhi lowu, McBride u hlamule leswaku vunyingi bya vatirhi va le xiphoriseni va langute ngopfu eka matimba na switulu. U ri ku onheka loku nga kona eka SAPS ku vangiwe ngopfu hi timhaka ta ku thoriwa ka vanhu vo karhi lava a va kongomisiwe ntsena ku va va ta tlakusiwa ku ya ka switulu swo karhi. McBride u ri ku nyikiwa ka switulu eka vanhu lava nga ringanelangiki hi swona swi nga vanga vukungundwani na vugevenga endzeni ka xiphorisa. President Cyril Ramaphosa a nga yangi enhlengeleteni na World Economic Forum at Davos, Switzerland hikwalaho ko va u tale hi ntirho laha kaya Afrika-Dzonga. Varhangeri va matiko ya misava ku katsa President Donald J. Trump wa Amerika va le Davos, kambe President Ramaphosa a nga kona tanihileswi a fanele ku eka nhlengeletano ya varhangeri va vandla rakwe ra ANC leyi tivekaka hi NEC Lekgotla leyi nga ta va mahela vhiki. Hala tlhelo u karhi ku lamisela mbulavulo wa andlala xiyimo xa tiko loko Palamende yi pfula n'hweti leyi taka. Timhaka ta laha kaya i ta nkoka ku tlula ta matiko mambe ku ya hi President Cyril Ramaphosa, leswi nga tlhela swi tekiwa tani hi ndlela ya ku va Ramaphosa a nga lavi ku hlangana na President wa Amerika Donald Trump. President Ramaphosa u ri u ni timhaka ta nkoka leti a nga langutana na tona laha kaya ni le ka tikonkulu Afrika tani hi leswi nhlengeletano na AU yi nga le ku teni. I didn't go to Davos because we're preparing for the ANC Lekgotla, the Cabinet Lekgotla, and SONA. So all those tasks are quite engaging. And after that, we go to the African Union. So it's a multiplicity of things. We need to bed down exactly what we need to be doing this year. Nhloko ya Afrika-Dzonga u tlhela tshikelela mhaka ya migingiriko ya vutiolori bya mavuthu ya China na Afrika-Dzonga elwandle. Ku katsiwa na mavuthu ya tiko ra Iran swi nyanyise ku biha ka vuxaka bya Afrika-Dzonga na Amerika. Kambe Ramaphosa u ri China hi rona leri nga rhangela migingiriko ya vutiolori bya masocha ya matiko ya BRICS. We also need to see the extent to which we ourselves, even as we are not leaders and arrangers of some of these exercises, can take proactive action about certain things, participants and all that. So it is a matter that everyone in defense and in government is seized with at the moment. Eka timhaka tin'wana ta matiko ya misava, Ramaphosa a nga langutelanga xirhambo ku va xiphemu xa komiti yo kondletela ku rhula
eGaza lexi tivekaka tanihi Gaza Peace Board. I've not been invited by President Trump about this board of directors for peace. So I'm not even looking at my inbox. I've not been invited, so I'm happy to be here. Eka mavhiki mambirhi lama taka, President Ramaphosa u ta languta eka timhaka leti nga kona laha kaya, tipolitiki ta swifundzatsongo eka tikonkulu Afrika. Kambe a tlhela a kombisa ku tiko ri kongoma kwihi eka mbulavulo wa yena na rixaka kumbe State of the Nation address. Vaaki va le Sporong election ra Kagiso leri nga pela dyambu bya Joni va baleke makaya. Va ri va hanya eku chaveni kusukela lembe leri nga hela hi mhaka ya tizamazama leti ti va xanisaka endhawini liya. Ku tlula madzana ntsevu vaaki va rhurheriwe eholweni va chava ku tlhelela ekaya. Vatshami va le Sporong va ri hi siku leri va nga hlaseriwa hi tizamazama va ringete ku lava mpfuno ka maphorisa kambe a va hlamuriwanga. Va tlhela va ku va yile eka ndzawulo ya tindlu xikan'we na le ka masipala ku ya lava ku pfuneka kambe nakona a va se pfuneka. This started on the October when the one guy was killed near the railway station. Then we did not take it seriously. We thought it was just a randomly killing just because in South Africa we have many crimes. But when it happened on November the 9th, whereby 2 of our community team members died and 4 of them were injured and go to the hospital. That's when we realized that things were very bad, because those Zamazamas, when they arrived that day, they arrived around 7:30. They shot more than 100 rounds of R4, R5 and 9mm. They started shooting around 7:30 until 11 o'clock at night. That day we called the police station. Thousands of calls, the police station did receive them, but we did not get any help from the police station. Municipality ona ha understand dibile ha tlhaloganye situation ya rona. Every day dula bua gore ke understand gore mo le leng teng ke understand, but clearly ha understand because ha soka about situation se re le mo sona. Mayor a enzele ndawo liya namuntlha. It's not true that the local municipality has not been involved. In fact, when we then were informed about the incident that happened in Sporong, which was not the first incident, it happened sometime in November in 2025 that there was an attack, and there was another attack in January. And then immediately, we then said to the Deputy Executive Mayor that we need to find an alternative temporary accommodation for them while we're still engaging the Gauteng Department of Human Settlement, as they are the ones that are the custodians of our mega projects that are currently ongoing in our municipality. Vaaki lava khumbekaka sweswi va kume ku tumbeta nhloko eholweni. Ndzawulo ya vululami yi ri khoto le Boysen eJoni yi pfurile namuntlha endzhaku ka mhangu yo balesela tolo. Vanhu vambirhi va dlawile eka mhangu ya kona. Vavanuna a va tiviwi va hlomile va fike ehandle ka khoto va balesela vanhu lava a va ye ekhoto. Van'wana vanharhu va vavisekile loko vambirhi va lovele kwalahaya. Khoto be pfala kona tolo hikwalaho ka mhangu leyi. Huvo ya vugqweta yi tshikela nkoka wa vutshembeki eka ntirho wa vugqweta. Va ri magqweta va fanele ku byela vanhu lava va yimelaka ekhoto ntiyiso va nga endli switshembiso swa hava. We as legal practitioners, we've got a moral responsibility whereby we must take it upon ourselves that even when we are representing people, we should not make empty promises and be arrogant in such a way that you say, no, don't worry, this case is sorted, I'm going to win it. You never say that. You never make such proclamations. Instead, you say, I'll do my utmost legal best. So in the event that the magistrate or the judge goes against your decision, therefore you don't find yourself in such a predicament. Because I know a colleague personally, I just won't mention their family name out of respect for the deceased, whereby he made such representations, and as a result found himself with 7 bullets close by poisons here at the Glenmore at the parking lot. So this behavior is happening, and government must also step in. Government cannot just have police people or police personnel guarding inside the courts there and just calling out the names when people should come inside court, but we should also have police personnel outside the parking lot. Mali ya laha ka randi yi tiyerile loko pimanisiwa na timali ta n'wana matiko ya misava. Xava dolara hi R16.29, mpondo R21.85,
euro i 19 rand 9 cents kasi pula tiko akala na Botswana i 1 rand na 15 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,870 a ounce, platinum i $2,510 kasi xava oil mbesi i $64 na 82 cents hi mphongolo wun'we. Riperile alantisini leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo leyi nga ta va yi kha ka 30 wa ti-percent kasi kwala Gauteng, Mpumalanga kasi na kwala KZN nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha ka 30 wa ti-percent. A langutiseni leswaku mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi emahlweni kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kona yi ta va yi kha ka 60 wa ti-percent kasi na kwala Eastern Cape nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona. A langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku languteliwe mpfula ya tile leyi nga ta va yi ri kona kwala Free State kasi na tindhawu tin'wana ta Northern Cape kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona ku languteliwe moya lowu nga ta va wu ri kona kasi swi lemukisa naswona swi ta va swi kha swi ya emahlweni mundzuku loko langutisa kwala Eastern Cape, Free State kasi na kwala Northern Cape kasi nakona ku langutele ritsha leri nga ta va ri kona loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kona mpfula ya matimba yi ta va yi kha yi emahlweni vanhu va lemukisa ku tihlayisa. A langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona loko langutisa kwala Pretoria 26 kasi Johannesburg yona yi ta va yi kha yi famba ka 25 kasi Springs yona yi ta va yi kha yi famba ka 26 wa ti-degrees. A langutiseni kwala xifundzeninkulu xa Limpopo ku ri kona ku tshamise ku yini loko hi langutisa ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana kasi loko hi langutisa kwala Giyani, Maphata, Blingwater, Botsaleni kasi na kwala ka Dzumeri hi nga rivali na le ka Mahonisi ne le ka Dinga nakona ku langutele maxelo yo kufumela loko langutisa Phalaborwa 25 Polokwane kona ku ta va kha famba ka 23 kasi loko langutisa kwala na Musina nakona ku ta va kha ku kufumela Thohoyandou nakona yi ta va yi kha yi famba ka 25 wa ti-degrees loko langutisa Mpumalanga kasi nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana Skukuza 25 kasi loko langutisa la Middleburg 26 kasi loko langutisa kwala Ermelo nakona yi ta va yi kha famba ka 23 wa ti-degrees loko langutisa KwaZulu-Natal nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana ku hisa Richards Bay ku hisa na kwala Durban kasi loko hi langutisa kwala Ladysmith nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 32 wa ti-degrees loko langutisa Eastern Cape ku ta va ku ri na timpfula tindhawu tin'wana kambe maxelo ya sasekini Mthatha 35 kasi loko hi langutisa kwala Gqeberha kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 29 wa ti-degrees kasi East London nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 29 wa ti-degrees kasi loko langutisa Western Cape nakona ku langutele maxelo yo saseka George 24 loko langutisa kwala Cape Town yi ta va yi kha yi famba ka 26 wa ti-degrees kasi loko langutisa Northern Cape kasi kona ku langutele maxelo yo hisa la nga ta va kha ku kufumela Springbok ku hisa Upington kasi na Kuruma nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 31 wa ti-degrees loko langutisa Free State kasi kona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana Sasolburg 28 Welcome 30 kasi Bloemfontein nakona ku ta va kha ku hisa loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa North West kasi kona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana loko langutisa Rustenburg yona yi ta va yi kha yi famba ka 28 kasi loko langutisa kwala Mahikeng 29 kasi Tusker kona ku ta va kha ku hisa famba ka 30 kasi kwala na Vryburg nakona ku ta va kha ku hisa famba ka 31 wa ti-degrees kusuka eka mina Ntombi ya ka Mkhalani Riperile.